Ngayon na mo maulaan, ikanak sa ngaribaw. Sigurado nga nalaka lang data. Nga? Nalaka. I-challenge ko man to ni Karen. Kita man no. Mahulaan na pa ato. Sigurado nga na mahulaan na yun. Han na lang nga mahulaan na yun. Masaktan pa. Tano mahulaan na ka ikak 500. Yung sigurado nga na mahulaan na to. Kakit dito. Taka ka naratan. Kita man. Karen! Karen! Bye. Day pa hulak ka niyan. Nyamat dati price na nga 500 nung mahula ka mataoy. Nya tamanen. Basta hula makas la Pinoyhan nyo lang kataoy. Sige. Ipahulak lang kanya. Exciting mo na tayo. Sige, 500. Sige. Ngim numabak ka sa ngaributin mo kanyak. Wow. Sige. Nya tatinuhin niya. Tumataginting na 500 na mahula mo. Yung surat ko lang kataoy sa Pinoyhan nyo lang. Ngim na mo mahulaan, ikanak sa ngaribaw. Sigurado nga nalaka lang data. Nga? Nalaka. Apo. Nya? Wow. Abay? Nalaka na. Kinagaray ko lang na. Magpay ayong malaga mo. Dagyan, di pa may nakalalas tumal. 500. Abay? Yay! Ako nagningulaan din, nasaktan ka lang, Ki. Basic. 500 to. Ang bawian. Thank you. Aray ko na nakumatanon na nahulaan. 500. Ada 500 kun. Ato na 500 kun. Daya lang iti makan.